Voilà, aray si bane adama neeɓi e ko wiyete kon basal. Si o yalti sabu heɓugol jawdi ma gandal ma doole kala ɓantal ngal bane adama on atti heɓude yo wattan yiila yo andu ko nawnuɗo heɓi, mana ko a nawnuɗo heɓi ko ya deeƴutu taw ha dikka immorde nden ɗon nawnare si fuɗɗoɗa hollitade fi honɗum mo neeɓi e basal haray en wi basal ko nawnare, basal ɓalejo ko nawnare hakkil. Nden nawnare a faalete andinde ɓe nawnuduna ɓen fof awa an on a dikki siko woni tun a yejjiti kamɓe ɓe dikkali ko duwanoɗaɓe wallude taw ko ɓe dikku, donc an kadi hiɗa duwano suuɗade taw ha anda nawnare nden accitima. Ko ɓuuri hewde kon goɗɗo so yalti labtani ɓenna yaw fowtoɗa seeɗa, sa yalti ka kaso ɓenna yaw fowtoɗa seeɗa par ce que hakkille ɗum ɗa ɗen lannale ma accutude heno ko falle yewde fi mum kom no tawa e piiji ɗi duwaɗa wattande yiɗa musidɗo ayɓe ma ɓen ka nder suudu ma woni. Wallahi sa fuɗɗi ko heɓude jawdi suuɗo miskinɓe ɗiɗo no kamon ɓe ala himɓe ɗiɗo pauvre ɓe accuɗa kamon goɗɗo e maɓɓe ko cheytan laaɓuɗo posposon honnu woni ɗum. Sa heɓi ɗo joni jawdi Allah arsikima auto a yeehi a hiwrika mo kanko ka hakkilla makko yiɗari mantanagol o jaabotoma. So heɓi sattende a soodi saku maaro a naɓanimo kanko ka hakkilla makko a aru hersingol mo a aru mantanagol. C'est le pauvre le plus dangereux ko ɓeɗo noon fayda wiyeten en yurminay. Sa ƴettimo a yaadi e makko e restaurant on soodi ñamete o calculi on facture ka hoore ɗon o innano ko aaden bonɗo ko aaden añanɗo par ce que koko ñamuɗon ɗo kanko ka hakkille makko waway mo heɓande mo marno probléme a sikka kanko an duwa mo jittande probléme ji makko ni ka restaurant ko ñamuɗon ɗon kon o monantoma tatabum nu sa ƴettimo addimo ka ma a wattatawa makka yiwgol ɗin piiji ka ma ɗon danɗe kese julle kese karoje kese courant no labba a créé ennemi qui ne va jamais oublier cela. Ko humiliation kanko waɗɗamo ce pauvre là il est très dangereux. Kanko golle makko ɗen ko jooɗagol habbo ka nawnata ka perdata jawdi ma ndi ka yahata kaso o ara non o jaaboma. Lui c'est le poison, le pauvre, le poison le plus dangereux. Emo ka famille ma ton hiɗa innama ko musidɗo religieux no wallitoma jokkere en ɗam fenade na fiqiɓe ɗimmo on les pauvres jo ɗimmo on oɗo c'est le contraire. Oɗo ko alhaali joguimo en réalité il n'est pas pauvre. Nawnare makko nden mo ɗaɓɓande ne lekki o heɓali woni ko information ko humpitanteji o mankiri. C'est pas un pauvre en réalité ko waɗɗu on joguimo. Donc sa yaadi e ɓuuɓungal ka makko otowal keeswal labangal ɓuuɓungal o inna bon komin e ole wonno yangodade ɗo c'est que si o wawi frappude si o wawi évoluer c'est que je peux le faire. C'est-à-dire haray mo faala ya hollumo comment ça fonctionne. Ayi ay weltare makko nen tun ganda il veut savoir comment ça fonctionne. Donc e nder duuɓi seeɗa kanka ɗa yira mo towal par ce que c'est-à-dire a pikimo goɗɗum ko ñawdata on nawnare wonde makko hollugol way ko jelo faami fi mbuuɗi sabandam ɓe yi wondiɗo maɓɓe ne jogui mbuuɗi ko jelo faami fi suudu sabu wondiɗo maɓɓe heeɓi suudu ko jelo faami fi diplôme sabu wondiɗo maɓɓe heeɓi diplôme bana adama ñambay oɗa noon ko toxique ara noon. Donc honno hikki ɗon siko suudu holluɗamo siko diplôme holluɗamo siko jawdi holluɗamo sa yaadu e makko e restaurant tu as participé à transformer sa vie way wattande makko nen sansay grâce à toi. Oɗo wona baso ka hakkil ko baso sabu alhaali manque d'information et l'environnement mo woni e mum. Oɗo siɗa mari mo wallidira ko oɗo accay noon ɓe ɗiɗo sa yiɓe ɓe nandi ok si tawi oɗa frappima wattanaliɗa hawkayɓe ɓe ɗiɗo kala ko ɗum yiyata marɓe noyna min mi yewdata e goɗɗo hande kadi mi wallata goɗɗo mi werata goɗɗo ɓe nawni ko oɗa yiiduɗa e mum. Donc lannoɗo yewtere kon ɗum yewteten o ɗimmo ɗo hiɗa anditiramo ɓaawo o yi'udema o alhaali ɗo yiye kankadi mo etade
e kankari mo etade transformation makko no arde ara non ko anditirta mo etotako ko himo jooɗi kukkurunni habbi ko honto feggotoɗa ko honto watta erreur bimbi Allah wetuɗo wo imo jooɗi ko honto farjata ko honto watta erreur o yalta waɗa publicité o yalta noon o inna mi anduno o yalta o sikka da wiide hande hewtata bungoji maɗin ko yimɓe huuɗaɓe ko yimɓe salteɓe ko yimɓe añamɓe ko yimɓe duwaɓe mayude e basal sa yurminiɓe Allah halkete ɓen sa jondi ƴetti jawdi a jonniɓe a perde kala ko joguɗa c'est des vrais satan Allah yiiɗaɓe Allah faalakaɓe Allah faalaka kadi faalaɗo Allah faalaka wonɗoɓe yurminde faites beaucoup attention a fuɗɗo waynodirde e jawdi ma ndi nde fuɗɗunoɗaɓe wallude a waynodiri e ɓuttude fuɗɗunoɗaɓe yurminde faites beaucoup attention ko yimɓe huuɗaɓe ko yimɓe halkaɓe ko yimɓe bomɓe hiɓe heewi ka ɓe gureji mon nawna selli thérapie hande ara yewten ko woni liɓude ɓaleɓe puy si ɓe fuɗɗike ɗaɓɓude kalis ko ɓuuri heewde kon si tawi famille mon o ma hakkude weldiɓe ma ɓen ko an atti yiwde laawol ma ko an atti heɓude ko wiyete ko fuɗɗode ma jawdi andu ɓe accuɗa ɓen heɓali ko e nawnare accuɗaɓe an fuɗɗiɗo heɓude on andu an kadi a fuɗɗi dikkude immorde nden nawnare donc are ko faljere moolanade nde ruttotoɗa e maɓɓe inna ko yon gollidu ma ko yon huwodir ɓe dikkaɗe par ce que ɓe mari toon nawnare wiyetede nawli hasidanka koto e konnaw ñanneyagal ɗum hiɓe nawni ɗum ko ɗum woni basal par ce que ko wiyete jawdi ko nunɗa ko yiɗidirangol ko huwodirgol la coopération ɗum ɗon e ɗumɗa yadata ko nde an famunoɗa nunɗal giggol hiɗangol oya hiɗana hoore mum gaña ko on tuma fuɗɗiɗa heɓude kalis par ce que adnan wona ko mawɓe bon an noon ara doga yirtitoɗa e maɓɓe no wirɗen noon ndi moƴƴaali komo ma on hikkinta yeeso diina ma kam moƴƴaali ko fenande ko fedde aljanna no kammu e leydi mi anda honno enɗan yaha ukkodira e maɓɓe toi tu es une personne de lumière kamɓe ils sont des personnes de télé ko aden daygu koɓe yimɓe niwre tu es en danger ara noon ɗum taw ko duwaɗa wadde ko wallugolɓe ɓe yalta e nden nawnare compétition ji fenandiji hasidankak sina ɗum si on huwodiri e nder nden ɗon nawnare yi wonto tappi ɓe tappete ha ka leydi ɓe tappete ɓe artire ka nawnare maɓɓe ƴetten ɗo joni misal ko honno anditirta mo wawata huwodirde mum o heɓa joni kala gollal mo kala no mari rôle mo jouwata kala golle kala makiti mo yiiɗa no yeeye ɗo andu no woodi moƴƴinayɗo on makiti ko ɗum wiyete le producteur ma addayɗo on makiti le fournisseur ma le grossiste on ha ƴaka e argol yiida e consommateur jo il n'a pas ce temps mais no woodi goɗɗo ko on yahata ƴetta e jungo on ɗon on ɗon kadi alata ngargol yiida e consommateur mana ko gollitirowo hunde nden amma o ñamade ma gollitirat no woodi goɗɗo lui c'est un revendeur kanko o yeeyewde lui il est en contact direct avec les clients joni noon andi ɗo c'est une chaîne ko ngesa kala mo wakkilaki wonugol ka ngesa tawa kanko ko wakkili ko arugol tawe ka soñugol wota huwodire on c'est un danger pour ton entreprise c'est un grand danger pour ton a identifié mo si a wonali ɗani ɗo ko arande lawol a yiyaymo parce que lui wona nokkure darorde makko nden o faala darade ko darorde ma nden o faalama dirtingol mo la première chose si tawi toi tu es le fournisseur ou le fabricant il veut être le fournisseur ou le fabricant sans expérience produit mo anda fi mum il veut être le fournisseur direct ou le fabricant aye kisan au début il se contente jamais de ce rôle haray o yondinoraki placement kon himo nawli placement il faut l'identifier rapidement on ɗon himo nawni ndeya nawnare so naati ka coopération il va te détruire toi tu crées une entreprise o anda sanga honde mbangesa rema o anda hondo entreprise on créa il vient à la fin mais il veut t'écarter et te remplacer mo faala dirtindema o wara o daro placement
Aïe, mo ka arande là, mais que si da wattandi la sa watnali là, tu ne vas rien comprendre. Parce qu'il ne va jamais aimer la distribution. Produit ma, il va jamais aimer ça. Il ne sera jamais satisfait de vendre ton produit. Yaltimo ka cercle machine, il va te détruire. C'est le démon le plus dangereux pour un entrepreneur. Weldi doma ma ade mo jewduda ka famille mo bannuda tawana ka huwondiral kaka jorondirgol ka koto e konnagol. Il est très 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 dangereux au lancay entreprise ma. C'est le démon le plus dangereux dans les affaires. Parce que mo mari nawnare hasidan ka mo mari nawnare folotido mo mari nawnare angalandugol horem. Donc à chaque fois que tu crées une entreprise, à créer une entreprise ma amu ini produit andu placement andu daror demande ka huwondira kala mo yiwda e nder on projet ko daror demande ma produit ma ko ndem on place donc o fala dégage lui rapidement, éloigne lui, woɗɗintimmo complètement de tes affaires. C'est le démon le plus dangereux dans ta famille ou parmi tes amis. Non, on a c'est thérapie. Voilà, aray mawɓe buyi ino soñji kanayego maɓɓe kono ɓiɓɓe ɓe ngala faamude ko honto soñja maɓɓe on iwde ɓe jokki tun ñawdugol ñabbili wonɗi ɓe soñjude. Mi haalnan ko woni ɗum woni sombo ɗin ñabbili, les facteurs déclencheurs de ces maladies. Maana koko ɓe habbi kon woni ɓe heɓaali. J'ai accompagné beaucoup de vieilles déprimés. Koko ɓe habbi kon woni ɓe heɓaali. Gonɗum ɓe habbi ɓe jonnuno fewndo ɓe waawi kala ko ɓe mari fii ɓe ɓiɓɓe. Ɓe yejjiti hoore maɓɓe, ɓe inni si ɓeeɗo njanɗoyi, si ɓeeɗo daroyke, jonnitayɓe. Ko ɗum woni retour d'investissement, jonnitayɓe teddungal, dankagol e wattangol yiile e maɓɓe. Donc ko ɗum ɓe yejjiti génération ji ɗin changi. Est-ce que je me fais comprendre? Sa wattani yiila nawnaje maɓɓe ɓurayɗe ñaaɗude ɗen ko ɓaawo ɓe yawde ka ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe arta. Hoyende ko ɓe yaltidata e ton kon, angal teddungal ko ɓe yaltidata e ton kon, muusendi ko ɓe ɓe wata sifanade ɗum goɗɗo par ce que yimɓe buyno ton ko hakkille kula mari. Ɓiɓɓe kaari ɓen barki alhamdulillah, mais mawɗon no warbi par manque de respect. Kono ko honɗum woni ɓe faamali c'est que no moƴƴi doggol fii ɓiɓɓe ɓen yoɓe janngu, yoɓe ñawdo, yoɓe ñaamu, yoɓe waalo, yoɓe yettin kono faam hunde wotere. Ala ko ɓuri hettude hewtiti wonki makiŋa. Sanga waɗata ɗin ɗon piiji andu to ñande goo a nawyey, personne ne sera là pour toi ko nawna selli haalanma ɗum. C'est-à-dire haysi goɗɗo aroyey dankuma yo taw juhete woni. Haysi ɓiɗɗo ma aroyey o ɗi jamanuji wonɗi arde ɗo andita fiima danko ma teddine harana e laawol yurmingol ma, c'est-à-dire e laawol yiɗa taƴi. Non, yo taw himo weltori, himo andi kadi ko aden tedduɗo, c'est par la reconnaissance. Fiya noon ya daɗu ɗum noon ko sanga ka dogantaɓe ɗon dogana hoore ma. Sanga ka wonɗa dogude ɗon yo ɓiɓɓe ma ɓen e gaynu goɗɗum yoɓe daro, dogan hoore ma fi ñande nawyuɗa hara a wonali yurminteɗo sakko goɗɗo jaasiɗo. C'est de ça il s'agit. Jamanuji ɗin changi. Ka mawɓe men ɓen ɓe rewno ɗon, sa yiltitaki ɗon tu vas mourir dans la souffrance, dans l'humiliation. Dare neniraɓe men ɓen ɓawɗo ɓay minen fenno men wonno bay ko pati amen men yiyanoɓe golla iɓe jogi karda e honno ɓe enta ɗum e o hottollo buna ɓe moƴƴinay, ɓe jogi nakowu maɓɓe, ɓe jogi nayi maɓɓe, ɓe jogi beyi. C'est-à-dire la vie est dans le mouvement, il faut être dans le mouvement. Aduna il faut être dans le mouvement. Be wona e gosana ɗum a jaasa yeeso yimɓe ɓen. Ka yimɓe ɓen yiw hande kadi ko kamɓe tun woni ko habborɗa. Ɓe sona hara ko hulowo Allah a hoye. A hoyay ɓe yaha ka ɓiɓɓe maɓɓe ɓen c'est-à-dire no yurmi. Pour eux, ils ont tout donné. Mais ɓe yejjiti ɓe jonnali hoore maɓɓe. Vous avez tout donné, c'est vrai. Mais a jonnali hoorema. A jonnali hoorema fi ya heɓu ka nawya. A jonnali hoorema fi ya heɓu ka maaya. A jonnali hoorema. Ɓe jonnuɗa ɓen si anditanalema ɗum, alors c'est une crise qui va se déclencher.
on tuma non ko clinique e clinique lekki ha mawɗon ha ka maayi wo ɓe tanamo nagge sadaka en réalité choc on ko jogande nde ɓiɓɓe ɓe woni ɓe jogade ɗe ko erreur molanaɗo. La vie ne fonctionne pas comme ça. Sanga wonɗa suka ma jiwo namna thérapie wi'ima wattor ɗon fi nayegu mango. Donc si a nawi ko ɓuri e moƴƴude si tawi a yahay ka ɓiɓɓe ma ɓen heɓilano ɗin piiji ta yaw ton wa yurmuɗo ta yaw ton wa danketeɗo ta yaw ton wa faabeteɗo so wona ɗum ayiye ko welatamo. Téléphone ji maɓɓe ɗin no ɓurani ɓe an programme ji hiɓe hawji ko ɓe yiyatama hande kadi ko dongal e sonja wajuji ma ɗin ɓe nanata ɗum. Donc tawnor hoorema si a nawi ko honno wuuriroyta ko hoore honɗum wuurata. Wota wi mi nawi lanni ko goɗɗo mawlatalan goɗɗo danko ton. Non, c'est pas vrai. Fi a nawi tu peux créer ton réseau dawa yalde yayida e yimɓe wawɓe ma wa dawa dogude programme ji dawa wadde golleji go ko fenade jannuɓe on ɗum ɓen ko ɓe ɗayno bana adama habbortake bana adama hoolortake ta falaka yande e crise faamu ko nawna selli wonma haalande kon ta jaɓɓu wurgol gurdal lampo guerto fi hay goto. Prépare aussi pour toi pour ta vieillesse ko sayi ɓurɗo sattude wonande bana adama. L'isolement, l'irrespect, manque de respect ko ɗum woni nawninde ɓe mawɓe men hande kono sifotta ko religieux no ari naati ka hoore mum ha feƴƴiti nawna thérapie.